mjestu broj 1 nalazi se nubijski nos. Ovaj oblik nosa se izdvaja od drugih svojom dužinom. Nos je skoro ravan dok je šira tačka nosa usmjerena na dolje. Osobe s ovim oblikom nosa su znatiželjne i radoznale. Također su optimistične, simpatične i uvijek se trude da pronađu rješenje za svaki problem. Na mjestu 2. Grčki nos. Naziv ovog nosa potiče od čuvenih grčkih skulptura za koje je bio karakterističan. On se odlikuje time što je uzak i prav. Ljudi sa ovim oblikom nosa su obično veoma povučeni i ne vole da budu u centru pažnje. Veoma su praktični i lojalni. Teško je razgovarati sa njima o otvoreno osjećajima. Kukasti nos. Mnogi upoređuju ovaj oblik nosa sa onim koji posjeća na ptičji kljun. On je savijen od osnove, odnosno od obrva do vrha nosa. Ljudi sa ovakvim nosem su kreativni i požrtvovani, strastveno brane svoja vjerovanja i ne plaše se da rizikuju kako bi postigli svoje ciljeve. Izbočen nos. Veoma sličan prethodnom ovaj oblik nosa povijen je od nosne kosti do vrha. Ipak vrh je znatno šiljastiji. Ljudi sa ovim oblikom nosa se smatraju veoma odlučnim, veoma su posvećeni svom poslu i sjajni su u organizaciji. Dugmasti nos. Ovakav nos je veoma kratak i djeluje veoma simpatično. To je najpopularniji oblik jer nije pretjerano izražajan. Osobe sa ovakvim nosem su često spontane u donošenju odluka, što uglavnom nervira ljude. Prilično su jake volje, vole da budu direktni i veoma su odlučni u tome da dobiju uvijek ono što žele. Ravan nos. Ovaj oblik nosa je najčešći u Aziji i malo je ravniji od drugih oblika. Vrh nosa je okrugao, a nosnice su šire. Osobe sa nosem imaju jak karakter. Oni su vrlo temperamentni i strastveni, a mogu jako da se naljute ako se neko igra sa njihovim strpljenjem. Konkavan nos. Oblik ovog nosa se odlikuje malim lukom na nosnoj kosti. Poput dugmastog nosa, veoma je popularan jer nije naročito upadljiv i izgleda veoma nježno. Ljudi čiji nos ima ovakav oblik su velikodušni i uvijek spremni da pomognu drugima sa njihovim problemima. Zbog njihove osjetljive strane, ove osobe lako možete uvrijediti ili povrijediti. Na mjestu 8. Nakrivljen nos. Možda naziv ovog oblika nije naročito laskav, ali ovaj oblik nosa ukazuje na nježan karakter. Most nosa se ističe dok je vrh veoma zaobljen. Osobe sa ovakvim nosem su veoma dobre u tome što rade i umiju da saslušaju druge, što ih čini sjajnim prijateljima ili partnerima. Veoma cijene osobe koje stoje čvrsto na zemlji.